अहानबदा मरोइबा पाउसिंग पिजरी मणिपुर कुकी एग्रेशन चथरप हेक हौखिबदगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कुपना येंसिंदुना लई हाइना कोकोमी की मीडिया कोऑर्डिनेटर ना फोंदोक्रे लिसिंग अमगा चमापन हुंफुमाथोय ममांगदा मणिपुर खुंदारंबो ओरमलबदे मणिपुर लाक्तुना खुंदाबा यागनी हाइना सीएम बिरेन हाइख्रे लाइश्रम कमल बाबू सिंह लेमखोंग आर्मी हेडक्वार्टर दगे मांगखिबगा मरी लेनेना एमपी बिमोल अकोइजमना नुंगाइतब फोंदोरगले सेक्यूरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन दा बॉम्ब यावना खुसु खुलाई गैस सिंह फागतपा ngamkre मियाम दगी नमदुना सेल खाइबा मियोय अहुम फारे खोंगामपाट वाटर सप्लाई मतम कक्तना थिंगनबा अकोइबदा लेरिबा लेकाई मरिना खोंगम तंगसिलगनी हाइख्रे अमदी खुल ngaकसिंग फाबा यारोय एटी की लुचिंगबा कोरोंगामबो खुमन पाननबा होनरिबा थों याबा ngamloi हाइदुना वाखत मिफम सिंह चथग्रे खुरुमजरे ममी टीवी ने संदोकचबा मणिपुरी प्राइम टाइम न्यूज मिलेंग ताबिनुन बिसिंगबो तराम नोकचरे हौजिक मियामदा पाउ संदोकना पिजरे कोऑर्डिनेटिंग कमिटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी कोकोमीना ममांग चहेगे मे हुमदगे मणिपुरदा कुकी एग्रेशन चथरकपा हेक हौखिबदगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी कुपना येंसिंदुना लाखी हाइना कमिटी असिगी मीडिया कोऑर्डिनेटर वाई सुरजित कुमार ना थादोरप चरल अमन हाइदे मणिपुर थोलिबे इरांग असि मपाल की खुद याउदुना सिस्टेमेटिक फेलर ओइरे हाइबगे खोलाउ सिंह सीनियर ऑफिशियल सिंह अमदे सकनारबा मियोय क्याना फोंगना लाउरे मणिपुर की गवर्नर ओरंबा अनुषा विकेना हिंदू पाउचेदा ममांग चहेगी जुलाई 15 मणिपुर थोलिबे इरांग असिदा इनफिल्ट्रेटर सिंगना अचाकप मैदा थाव हेजिंदुना इरांग हेंगत हनबो ओइगनी हाइके चाही असिगी नवेम्बर की तांग 19 द प्रिंट न लौबा इंटरव्यू अमदा महाकना मणिपुर की इरांग असिदा इंटरनेशनल के खुद यावो मरमना सेंटर न कन्न होनरबसु इरांग लाक्सिन बंगमदना लेरी पीएमओ की ऑफिस दा पीएम लाक्पिना बहाइजबदा ताबीदना लेरी हाइके मणिपुर की हाई कोर्ट की हानगी चीफ जस्टिस सोरंबा सिद्धार्थ मिडुलना थासगी अमदा द हिंदू न लौबा इंटरव्यू अमदा म्यांमार रोमदगी इन्फिल्ट्रेशन तौबा ड्रग अमसुंग आर्म्स स्मगलिंग तौरिबसिना मणिपुर की इरांग असी मखाताना चथहंदुना चही चुपा डेमोग्राफीदा होंबा लेहले हाइना फोंदोखे मसक नायरबा मियोयसिंगना मणिपुर की इरांग की मतंगदा फोंदोखिबा वाफमसिंग इंडिया गवर्नमेंटना मखोयगी ओइबा चब चाबा डिसीजन लौबा ngamdabadagi इलीगल एक्टिविस्ट असे मतम चाना थेंगना होंदबदगी सिचुएशन सिंग असी अरुबा फिबमदा लाखिबने हाइना चेरोल असिना फोंदोकले चेरोल असिना मखा तारदुना नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए की इन्वेस्टिगेशन दा चाही असिगी जनवरी थादा निंगथौखोंग खा खुनाउदा मपा मचा याउना मियोय मरी हातखिबा थौदोक अदुदा कुकी मिलिटेंट ग्रुप केएनए केएनएफ अमसुंग यूकेएनए की केडरसिंग यावी हाइना फोंदोकरे अदुबो हौजिक फाउबा इंडिया गवर्नमेंटना ग्रुप सिंग असिगी सादुना थमलिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग लौथोकपा लेत्रे मसिगी मथक्ता मिनिस्टर लेप पाउ हौकेबना लुचिंगबा कैबिनेट सब कमिटीना मणिपुरदा हौखिबा चहे 2012 दा इलीगल मिग्रेंट्स 2,240 मसक खंगदोकपा लेख्रे अदुबो इलीगल मिग्रेंट्स सिंग असे करी फिबमदा लेरिबगे हाइबा हौजिक फाउबा खंगद्रि हाइना चरोल असिना फोंदोकले आसाम की कार्बी अंग्लो डिस्ट्रिक्ट की बरजान एरिया लेबा सिंहासन चिंगसांग मणिपुर की चेनखिबा कुकी फुरुप सिंगना लम खोपसिंदुना खुंदा सिलंबा सिंग अकनबा मोंगदा कार्बी अंग्लो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल केएएसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तुलेराम रोंगहांग याउना कार्बी अंग्लो की तोंगान तोंगान बसियसो सिंगना यानिंगदबा अमदे नौंदा खुंदा सिलकलिबा कुकी सिंग मखोयगी मरमदा हलनखिनबा आसाम गवर्नमेंट तकसिंदुना लाखिबगा लोइनेना केएएसी ना कुकी
400 बस सिंह तोहंदुना ममांग थागे तांग कुनिपांदा मणिपुर रोमदा हलनबा होख्रे हाइबगी वाफमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेना ngarang फोंदोखिबगी मतुंग इना मणिपुरदा हललखिबा कुकी सिंह असे मखोयगी मपा मपुसिंग लिसिंग अमगा चमापन हुफुमाथोयगी ममांगदा मणिपुरदा खुंदारंबो ओरमलबदे मणिपुरदा लाक्तुना खुंदाबा यानी हाइख्रे हिरम असिगी मतंगदा पाउमीना हंबो वहंग अमगे पाउफुम पिरदुना सीएम बिरेना हाई स्टेट गवर्नमेंट असना असम की कार्बी आंग्लो डिस्ट्रिक्ट के कुकी जॉब फ्रूप सिंह मणिपुर हलनखिबगी पाउ ताई मखोय सिंह असी मणिपुर की ताइनबरोम यौसिलक्प याबगी चिंगनब लई कुकी जो सिंह असी करिगुंबा लिसिंग अमगा चमापन हुंफुमाथोयगी ममांगदगे मणिपुर खुंदारंबा ओइरगदे मखोय की खुलसिंगदा हंजिलहनबगे अथेंगबा लेते महांगना मखा तारादुन हाई हिरम असिगा मरी लेनेना असम स्टेट की अथॉरिटी सिंगा पाउ फाउनरबा मतुंग कुकी जॉब फ्रूप की मियोय चौंगादगिना चतुकरोम कार्बी एंग्लोरोंगदगी इविक तौदुना मणिपुरोमदा पुरखरे इविक तौरखिबा मियोय सिंग अदुगी मनुंगदा ममिंग मथा अमदी मखोयगी खुल सिंगी लिस्टु ऑफिशियल ओइना स्टेट गवर्नमेंट दा थारखरे मरम मसिना मरी लेनबा डिस्ट्रिक्ट सिंगी एसपी अमसुंग डीसी सिंगना इविक तौरखरबा कुकी जॉब सिंगी वेरीफाई तौननबा खंगनखरे हाइना फोंदोरखे पनबयाई मणिपुर स्टेट ता चनरिबा इनर लाइन परमिट असिना इलीगल मिग्रेंट सिंह खंदोकननबा थमखिबा कट ऑफ ईयर असे लिसिंग अमगा चमापन हुफुमाथोय ओरिबने अदो सर्विस से कोइसु सस्पेंड तौबगा इसे कोइसु नुंगाइते कराइ नुंगाइते बट नंगनमा अयमा मांगबदगिदि लैबा कलमबने हेना लुयेब जाति कलमबने हेना लुयेब अदुदि अयमा मांगजगिसनु नंगमा मांगजगिसनु अदुगा लैबाक की जाति की कन्ननबदि कोइ तौरमदा यादे कांगलोप अमा खतगी मणिपुर नते कोइ मणिपुर से कांगलोप 30 गा मरी बंगाना कोइ पुना लेमिनबनी लेमिनरैनी लेमिनदोइनी अदु सैदा कोइ लेमिनरिबा कोइ खरा मैहुरोंदगी लेरबा कोइ सिंदि कितंग सिंसर ओइनसी हाइबा सिमखा यापल अरोय गोइना तौजे अदु कांग्रेस की एमपी बिमोल अकोइजमना चाही 53 सुरबा लाइश्रम कामुल बाबू सिंह लैमखोंग मिलिटरी स्टेशन दगी मांगखिबा थौदोक असिगी मतंगदा नुंगाइतबा फोंदोरकले एमपी ना थादोरकपा स्टेटमेंट अमदा हाई थौदोक असी यामना तांगना थोकपा नुंगाइतबा थौदोक अमने लाइश्रम कमल बाबू सिंह ममांग थागे तांग 15 दा लैमखोंगदा लैबा इंडियन रेड शील्ड डिवीजन के मनुंगदा लैबा लैमखोंग मिलिटरी गारिशनदा कंस्ट्रक्शन वर्क अमगे कॉन्ट्रैक्ट लौरिबा विनोद कंस्ट्रक्शन कौबा प्राइवेट कंपनी असिगे सुपरवाइजर ओइना थबक सुबा चटखिबने हारिबा लैमखोंग आर्मी हेडक्वार्टर असिगे एंट्री पॉइंटा लाइश्रम कमल बाबूना चंखिबगे सिग्नेचर तोरंबा थेंगनखे अदुगा थौलकपगे सिग्नेचर दे यावरमदे हारे थोंग असे येंगुरगदे हाई सिक्योरिटी आर्मी कैंपस अमदगे मियोय अमा मांगखिबा से मियामना हंगनिंगाय ओइबा वाहंग कया थोरकले चयोल अमा फाजिलकलबा फावबा महाके मरी मखोंग खंगदना लैरिबा से यामना नुंगाइतब थौदोक अमनि हारे एमपी बिमोलगी स्टेटमेंट असिना मखा तारदुना इशू असिगे मतंगदा महाक हौजिक चथरिबा पार्लियामेंट सेशन असिदा सोयदना पुथोकने अमदे मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगनसु कुपना थिजिंदुना महाक असोय अंगाम यावदना रेस्क्यू तौननबा अपील तौरे Security forces singna irang thokpa yai haina chingnaba mafam singda area domination amasung thibu humagi thabak leptana chathare Kangpokpi district ki Laibul khunauda security force na thibu humagi thabak chathabada khulai kya fagat pangamle hare fagalaba khulai sing adude sniper ama lethot gun ama magazine ani galoinana 9mm pistol ani SBBL ama kapa yariba maru taret lethot fire cache ama rubber bullet galoinana cartridge 38mm anti riot ama tear smoke shell normal ahom stun ani amadi wireless set baufeng amane hare Churchandpur district ki Phaikathong village tagi security force singna SLR rifle ama 9mm pistol ama 12 bore single barrel gun ama kapa yariba maru 15 treasure round ama tear smoke shell ani amadi rubber bullet mari phagat pangamle hare marag asida Manipur police na miyamdagi sel khaibade chenaba miyoy ahum fagale hare Imphal East District ki Khetrigau Sabal Lekaidagi Faraba Miyoy Singh adugi maming Ningombam Lemba Singh Chahi kun manga Mangsa Tabam Porenganba Maitai Chahi kun mathoi amade Laishram Vidya Singh Chahi kun mathoi ni hare Makhoidagi magazine yawba Kathak rifle ama .32 country-made pistol ama yauna atei polam kharasu fagale haina Manipur police na thadropa cherul amada khangalakle
अमरोमदा नोंगमदा तंगाई फदना चंगबा पोटलमसिंग पुबा गाड़ी सिक्योरिटी की अकनबा चेक्सिन थौरांगा लोइनना नेशनल हाईवे सिंगदा लेप्तना पुसिलते नेशनल हाईवे 37 इम्फाल जिरीबाम लंबीदा पोचै पुबा गाड़ी चनीगा मरफु तरामाथोई अमसुंग नेशनल हाईवे 2 इम्फाल दिमापुर लंबीदा पोचै पुबा गाड़ी चनीगा कुंथ्रा अकनबा ngak sinbaga लोइनना पुसिलखरे हारे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खोंगामपाता लेरिबा विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमिटी खोंगामपाना मसीगी अकोयबदा खुंदारिबा लेकाई मरी हाइबदे खोंगामपात अवांग लेकाई खोंगामपात मयाई लेकाई खोंगामपात खुनौ अमदे खोंगामपात मंत्री लेकाईदा नोमगी तंगाई फदना चंगबा इसिंग चांग नाइना पीदबा अमदे युमथोंग सिंगना इसिंग पीदबा चही फारे हारे हिरम मसीगा मरी लेनेना खोंगामपात मंत्री लेकाई विलेज डेवलपमेंट कमिटी खोंगामपात मंत्री लेकाई याइफलोब अमदे वुमेन्स वेलफेयर एसोसिएशन खोंगामपात मंत्री लेकाईना मिफम अमा पांगथोकपगा लोइनेना वारेप अने सैनिटेशन कमिटी अमदि PHED डिपार्टमेंट की एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दा नवंबर के तांग कुनमाथोइदा पीदुना थबक तो ऑनथोकनबा पिसिनबा लेख्रे हारे पिसिनख्रबा वारेप अदुदि लेकाई मरीगी ओइना वाटहौरिबा मीटर 113 की पाइपलाइन मपुंग फाना इंस्टॉल तौगदबने अमदे मतम पुंबदा मियामदा इसिंग मरांग कायना फंगननबा थौरांगसिंग लौखतुना मियामदा इसिंग फंगननबा वाफम यावबा मेमोरेंडम अमा पिसिनखिबने मरम असिना वाटर सप्लाई असिबो मतम कक्तना थिंजिनबा यावना मखल मखा कयागी खोंजंग चंगसिलगने हारे कुकी मिलिटेंट सिंगना मैतै खुनसिंगदा खुंदारकपा चाही अनि फाजिलकदोरबा सिदा मैतै सिंगबु कन्ननबा अमदे मणिपुर की सक्तम कायबा यारोय हाइना मसागी ओजब पुनमक थादोक्तुना खुन ngagliba icha singbo hiram amatada faba punba yaroy arambai tengol gi luching purel oriba korongan ba khumanbo fananarba honarakliba lenga ki thawong yaba ngamloi haina ngarang numidang thobal district ki papal kaithelda miyamna khongjang changsinkhrai khongjang aduda saruk yakhibi meira paibi amana haikibada चाही अमगा था मपलदोम मपुंग फाजिलकलबा लान असे इफुरुक इजाति बुकननबा थोलकलिबा इचासिंग सोकपा यारोय ममा अखोइना मांग थाना मायोकनगने अरामबाई तेंगोल की लुचिंगबा कोरोंगानबगी मथक्ता NIA ना सिरकलिबा मराल असे ममा सिंगना याबा ngamloi खुदक्ता हंदोकदबने इंडिया गवर्नमेंट ना मैतै फुरुप असिदा येंगबिरिबा मिरेंग असि करिनो इंडिया ना मैतै मुथन अनबा होनरकपा थोंग असे यानिंगदे कुकी सिंगना तौबा थबक सिंगदना करी अमता हाइबा ngamdaba चिंखोंग चिन्यादा मई थारकलिबा मियामसिंग फाबिद्रगा अखोई मैतैदा चोंसिन फाननबा होनरिबा असे यानिंगदे हाइरदुना जिरीवामदा थोकिबा थौदोक अदुदा चेनबा मी कया फाबा ngamnabage हाइनसु पहांग हंगलगले इंडिया लंगा की थो नरिंगे इसा कोरोंगामगी मथक्ता सिरिबा NIA की केस पुनमा इसा कोरोंगामगी मथक्ता सिरिबा NIA की केस पुनमा इसा कोरोंगामगी मथक्ता सिरिबा NIA की केस पुनमा अखोई पपान खुनगी ओइबा मैरा पाइबिसिंगना लाउजनिंगी बा वाहैदुदी अखोईगी इफुरुबसिगी इचासिंग इनाउसिंग थोलैबा इरमदम असिबु इफुरुबसिबु ngakpinaba थोलैबा इचा इनाउ कनामतदा सोकपा ममा ओइबी अखोइना मांगजौनना मांग थादना चोंजल्लगा अखोइगा हाना मायोकनदना हौरैबा इचा इनाउजिंग इफुरुबसि कन्नबा चोंथोरैबा इचा इनाउ कनामतदा सोकपा यारोय अखोइगी मरु ओइना इनाउ ओइरिबा इचाचिंग ओइरिबा कोरोंगामदा सिरिबा इंडिया गवर्नमेंटगी NIA ना सिरिबा मरालसे खुदक्ता हंदोकपियु अदुगा इचाचिंगगिदा मतुना सोकपा यारोय इंडिया गवर्नमेंट ना मैतै ओइरिबा मणिपुर की मैतै फुरुपसिदा येंगबिरिबा मियेंगसे करिनो मणिपुर दा मैतै हाइबा जाति जे मुथनबा मोइना होनरक थवोंगजे अखोइ तसेंगना यानिंगदे अखोइ लाकदौरिबा नुबिला नुमित का मरी लेनेना निंगसिंग थौरंग फोक्स वर्किंग कमिटी वुमेन्स विंगना इबोयाइमा सुमांग लीला संगेंदा पांगथोलगनी हारे लाग्लिबा थासिगी डिसेंबर 12 नुपिलानगा मरी लेनेना नुमित असे माइ पाकना पांगथोकनबगीदमक ngase कवा बोरोय मखोंगदा लेबा मणिपुर वुमेन फेडरेशन की ऑफिसदा पांगथोखिबा पावगी मिफम अमदा मणिपुर वुमेन फेडरेशन की जनरल सेक्रेटरी बिमोला तखेलमना फोंदोखिबदा
Nupila Ningsing Numit Thoram Ase Mai Pakna Pangthoknabagi Damak Federation of Civil Society Organization Fox Working Committee Women's Wing Kauba Ama Organization Kun Amade Wakolon Manaba Loop Sing Punsinduna Committee Ama Sem Kibagalonena Loop Kun Asina Nupila Ningsing Numit Thobung Loop Sem Kray Working Committee Asigi Makhada Subcommittee Tara Amasu Semduna Nupila Numit Ase Mapung Fana Pangthoknabagi Damak Thodang Sinakre Hade Mamang Tategi, Madam Kuirabagi Tungi Hona, Nubi Hora, Asibi, Lubina Leva, Asikinama, Iramdam Asikinama, that I forward to Gam, Lobori, Aduba, possibly Lambda Masiki Nubisina, how cover Imasing to be Hona Amadi, Among mixing Baboida, Housing of the Leva City Oriva, Hibam Asida, Economic Hogan, Logan they have a Among mixing mineral Matunda, put them up, can never get them up there, Wakanda. Amukan ino pin na bagay na magta niya mo bigat on boy na amukan na pang pang na sila kanse How Kibanu made Karani Asida, Jirivamda, Mio Taruk Hat Kibalonena, a first pan on the Tamzilapagi Mayokta, Miam Irang Horapadegi, Manipur Gilo and Odergi Fivamda, social media da anti social about photo video sing, Tadorok Pating Navagidamag, Home Department Commissioner and Sokumana Tokwader Magimatum Ina, Internet Service, Mobile Data Service, BShat Amadi, VPN Service, Imphal East, Imphal West, Thawal, Bishnupur, Kakching, Kangpokpi, Churachandpur, Jirivam Amadi, Federal District da, Haukiba November gi tang 13 dagi Internet Service athingba thamduna lakhiba ado lakliba December gi tang 5 gi numidang wairam pung 5 ga minute 15 fawba makha tana numit ni amaga internet gi athingba thamkhre Malem Sinba Thungna Panthok Navagong ngasi the International Day of Person with Disability 2024 Amplifying the Leadership of Person with Disability for an Inclusive and Sustainable Future haiba themda Caesar Hospital and Research Institute na pangthokre Caesar Hospital and Research Institute Private Limited amade Handicap Development Foundation na punna sinduna auditorium hall da pangthokiba thoram aduda Dr. Palin KH CMD Caesar Hospital amade Dr. Sapam Josawanta Singh Chairman IST Foundation Dr. Sasi Kumar KH Consultant Pediatrician Dr. Misha Head Consultant Psychiatrist Mioy Singh asina athoiba mithunglen singwena sarugya khibaga lenena Caesar Hospital and Research Institute ke Mahairoi Singh amade Handicap Development Foundation ki mioy kyanaso thorom masida sarugyaduna disability angang singa tongan ba children variety program amade yoga na chingba performance sing utkibaga lenena disability singbo achamba khudol pot sing piduna pungning thawatke Caesar Hospital की साइट की Caesar Foundation की साइट की कोई अंग भरवाते कोई पालन से करते बसी कोई ना responsibility ने कोई खर्चा तो ना दे लगे तो कोई ताना कोई बहुत विभाग को कौन से लगा बसी की फोटो भी बसी एक ही याद रखना है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो यहाँ सारे से जो बसी की participants यहाँ पर बात में we train training therapy. We really enjoy it, and we have very thoroughly experience of it. El Kamal Babu Mang Kibuka Marilena, Same Kiba, JSC Kongsangi Saruk Amoina Siso, Makhal Lamkai Amasung, Kanto Savalda, Nupi Sina, 57 Mountain Division Lemakong the Gitolakpa Amasung, Janglakpa Army Gari Singh, Chatok Sasin Toba Tingbagi Kongsang Sangsin Kreb. Makhalam Kaigi Oina Gari Tingbagi Kongsang Ado, Ayuk Pung Tararom, Tavadagi Hoke, Ngasigi Oina Lemakong Army Camp Tamnalak Pagari Ani Changhan Kide, Lemakong the Gate, Tolak Pagari and so Amuk Hanjil Hanki Hide. Kanto Sabalgi Yamavanu Pisina, Lambi Tingbagi. Lambi Tingbada Natana, Nungtel Bung Ohum Tabada, Barricade Nam Kairaga, Meter Kunrom Tangsilaga, Protest Cape. Nungtel Bung Mariga Minute Kun Manga Rom Tabada, 57 Mountain Division Gi, GOC Major General SS Karthiakagi, Ifiji Mai Tavagalena, Nupi Shingna, Downtown 57 Mountain Division Haiba Kolau Singlau Cape.
मई थाद्रिङै मांगोइनना इफिजी पुथोरकप उबदा आर्मी पर्सनल सिंगना थिंगननब होनाखे अदुबो नुपी सिंगना मुकनबदगी इफिजी अदु मुलहनखिदे हारि ngasi Kakching district ki Sugunu SC ki manung chanba Wangu Laifam Chuthek Nongyai Khongmapal Pangantabe Tangjeng Charel Marjing Khongyam Mafam Singge Miyamna Mama Oibi Kya Sing Thoraktuna NIN na Korong Anba Kuman ki mathakta case palibase Lamdam Masigi Mama Oibi Kayana Yaning de Haiduna Kolau Laubaga Loinana Pendaba Phongdokkhre Makha tarakpada hauzik tampakta nauna amuk afaspa thamjilakpa se yaningde Manipurda me ahumdage Churchanpurda huki khulai paibasingna maitai taba mafamda horakhibe irangdage ngak senduna lakliba arambai tengol amade khun ngakpasing faraklabade mama oibesing tumina yengthoktuna leiroi haina phongdoragle ngasi ayuk pung 12 rom tabadagi hauduna Imphal West ke Lamsang Police Station ki manung chanba Fayeng Market Seta JSC against missing of L Kamal Babu Singh na sinduna laikai gi maira pabi singna sit in protest so chathake hare NIN na isa korongan babu phagani haina panbiri basi taseng na ekhoi ima mama oibi lanpham se leijeri ba mama oibi ekhoi na thamoi song na yajaning de sugum ba taw gudaba oi targadi mama oibi ekhoi se oina phabiro haina ekhoi NIN da haijeri ba NIN na kuki gi mayam ma laloba mayam hanjan na nongmai ataw ba mi sibe ba yum thugai be ba mayam ka khibadi kaim ta haiba ngamdraga isa korongan babu lekbak sigi damang mayam sigi do praja sigi damang sini na song thora ba isa gi damakta panbiri be NIN na panbiri be se mama oibi akhoi puna mang amata yajaning de isa bu ta sengna phabi ngarang numidang pung 8:45 taba matamda Kakching Police District ke team amana Kakching Lamkhai area da achat owong sing check tok matamda aina thingkraba KCP PWG ke kedar mari fare hare Police na faraba lalholub asige kedar sing adude Wangwai Longjam Naikai dege S Prem Kumar Singh chahi 95 Hairok Haita Pokpi Part 1 dege S Sidan Singh chahi 36 Thawal Babu Bazar dege KH Tomba Singh chahi 94 amasung Kakching Lamkhai dege N Haridas ni hare makhoi degi M20 pistol ama KCP PWG ge demand letter ama KCP PWG ge blank rex receipt marfu fagat pangamkhre hare amadi farba mioi amade polam sing ado Kakching police ta makha tawa legal action gi damak sinakhre hare Eco Network Hairoki achauba singnaba amaga loinena Hairok Wangjing River Regeneration Campaign sangsinduna lagliba asibu hena mai pakpa ngamnanaba amadi environment kanbada kharada oirabasu thaudang lobagi thabak thoram kaya paikhatuna lagliba sigi manung chana amot akai fatraba pathapum tharaba amadi pathapum thabang amdraba polamsing lepa leitana khongatlaga amuk hana sizinanaba yaba potsak pothoknaba ngasisu tarulak suboina Hairok ki laikai dege khonggalaglaba sizinaba loiraba tongan ba apot akai sing plastic na chingba polam singdagi segregation ningthina tawraba matung recycle tongnabagi damak kg da onthoklaga tentha morobung apigane tentha marangbon da leba Asok Traders da sell go anakhre hari Manipur ki miyam na su hoji ekoi aremba posak amata leitre miyam Manipur ki miyam na yumdagi tholaiba tongan mekhona aremba posak ne khaliba plastic na singba polam singa se ningthina thambirakanda masi sel onthona bai khoi khona minasi environment kan madai khoi khudima ki chap chaba thodang lomina Manipur ki miyam na su hoji ekoi aremba posak amata leitre miyam Manipur ki miyam na yumdagi tholaiba tongan mekhona aremba posak ne khaliba plastic na singba polam singa se ningthina thambirakanda masi sel onthona bai khoi khona minasi environment kan madai khoi khudima ki chap chaba thodang lomina Manipur ki India pumbada pak sana pangthoknariba Krishi Vigyan Kendra KVK lingkhatkibagi chahi 50 mapung farakpage Gwaldal Jubilee gi thoram saruk ama oina ngasi khangabokta laiba KVK Thawal gi office ta chayol ama chumna chathagadaba Krishi Sarwa Samridan Week 2024 hodokre ngasi gi thoram gi saruk ama oina khangal aba makok mathang tarba longmi singda mana mathum piduna ikai khumnabu utke loinana Soil Health Card ningtham gi marung marang sing yen amade ok macha sing so longmi sing de yen thokke
Best District Rural Youth Award Mutum Sadananda, Best District Male Farmer Thongjaudagi Akoizam Deven Singh, Best District Female Farmer Thawal Wangmatadagi L Robita Devi, Best District Entrepreneur Thawal Khunodagi Mayengbam Ranjitana Funky Haide. Loisilakpada Longmi Singh amasung subject expert singa magi mot puthoknaduna khananenabagi thoram amaso pangthokhe. Yam seng hairaga Manipurda leriba KVK singzigi manungdadi simangan khwaidai phabani haidraga su adum mayam marakta dum chanaba yaba thabak phajana tawba akhoi farmer singasu yam phajana chatminaba KVK ne na ai laujai aduna thawalda leriba farmer singasu ngasai akhoi hemantana su hagibudo moise summaga akhoi kanaba lahoga dawdeba moida leriba expertise mayam se aduki matik kanai akhoi Prime Minister double the farmer income by 2025 and allow us farmer training expertise institute progressive farmer expertise Kenoma, Thobal district, Thobal, agri and allied sector, the Liberiba, farmer Punamaki, Yam Lava Prominent and Lozaga, Makoi, the Hizer Gibodo. Mathang Sahi Lisingani Kunmagi, January Thadagi, Mathang Manang Naina Pangtokadoriba, examination Singa, state Asida Tolibeirang, Asigi Yangaga, candidate Singi Safety Sing Tanbiduna, Cookie Students Organization Case Ona, National Testing Agency NTA UGC Net Examination Center Ama, Churchanpur District Hangtok Pinabagi Taksin Crave. Hiramasiga Marinina, KSO Education Secretary, Thangboy Haukipna, Dr. Sadhana Parasar, Senior Director Examination NTA Ayiba Chirol Thaduna, Hauzik Manipur State Asida Ethnic Violence Maram Koidaga, Mairoi Singna Kudong Chada Bakaya Tenari Pasigi Matanga Palladuna, Jingi Mahiroi Singna, Infalda Laktuna, examination Sing Tabada Yamna Kudong Chade, Amade, Safety Oide Haina Fondoke. KSO gi letter Aduda, Fanamag Irang Lerabaso, Mahiroi Singda Job Manaba Education Ge, Kudong Chaba Sing, Fanganaba, Honavana Chungane. Local Examination Center Amatham Drabade, Mahiroi Sing Ayambana, Vital National Test Sing that Yawangam Dabagidi, Oitopale Haike. India gi Kutsem gi Lalo Shilo, Lengak na Saribu Matam Karage, Yumda Aikoi Lebangamnoy, India Lengaki Tosil Yaning Day, Aikoi Amato Oina Punsin Bamatam Oire Haina, Relief Camp the Ladiba, Aikoi Isa Isagi Yum the Labor Fangan Bio Haiduna, Ngasi IDP Singna Sugunu Gaitilda Wakat Kongtan Tangsan Crave. Serau Sugunu Tangzeng Chandon Pokpe, Nungu Chingdagi, Relief Camp Singda Kungang Singasigi, Miam Yauna, Nabat Amadi Tangzeng Ahaluptagi, IDPS Singna, Saruk Yaduna Jangsin Kiba Wakat Kongtan Aduda, Saruk Yakibi Amana Fondora Kibada. Relief Camp ta Aikoi Makhatana Kayam Queen Lake Higadoribano, Aikoi Isa Isagi Yumda Hanjel Hanbiro, Aikoi Yamna Ware, Ita Singsu Kang Kong Jade, Lengang na Mutangdi, Aikoi Awaba Sikambiduna, Punale Minaba Fangan Bio Haina Apil Doragle. Tribal Youth Council Manipurna Tongan Tonganba Charter of Demand Sing Tanduna, Lakiba Adu Lengang Asina Tavak Oina Pangthorak Tabana, Lakliba December ki Tang Tara Hundoidagi, Democratic Oba Khongjang Sing Jangsinba Horagani Haina, Council Asigi General Secretary Robert Gonmaina Ngasi Paugi Mifam Amada Fongdokre. Manipur Press Club ke Thangjing Hall da Pangthokpa Paugi Mifam Aduda, Mahangna Makhataraduna, TYCM General Headquarter na Point Tara Yauba, Charter of Demand ki Memorandum Ama, Chief Minister N. Birenda Haukiba, October Gitang Taret Amade, November Gitang Tarukta, Pisin Kibalay Crave. Hariba Memorandum Aduda, Yauriba Sing Ase, November Gitang Kunmapan Fabuki Manungda, Tabakto on Topirak Naba, Pafam Tamkiba Adubo, Hariba Matam Ase Fauba, Tabakto on Torak Trabanamaram Oiraga, November Gitang Kuntrada, TYCM Gi Oiba Mifam Famduna, Kanaraba Matunda, Tabakto on Torak Trabadagi, Mayokta. Lakliba December ki Tang Tara Hundoidagi, Democratic Oba Khongjang Sing Jangsinba Horagani Haina, Mahangna Fongtoragli.
Gender Based Violence Campaign Manipur State Rural Livelihoods Mission MSRL Jirivam District na ngaklo piba Sona Village Level Federation Sonapur Part 1 Sonapur GP Jirivam Block asigi SIG members singna Rangoli yekpa gender plates wasak minaba amade awareness rally na chingba tawduna campaign against women violence pangthokre Amaromda Malemgi Levak Singda Sinba Thungna Pangthokpagum Thobal-dasu IRDSO Wangjingna Sinduna Activism Against Gender Based Violence ke campaign pangthokre Haukiba November ki tang 15 dagi hauraga December ki tang 10 fauba punna numit 13 ni chupna chathagadaba campaign asigi saruk ama oina IRDSO ge thongmi singna ngase Thobal district ki maru oiba kaithal singda chatuna nupi angang ki mayokta chathaba miyot minai Kudak telepo nupi angang singbo yumda aki tujingba yaudana hinghalo nupi angang sing sanapon nate haiba kholaw lauduna miyamda paujel pikhe Arambai Tengol gi Luching Purel Korongwan Bakhuman gi mathakta NIA na paliba ek amade hauji Korongwan Bakhuman bo fanan na bahonariba se khudakta lepio natrabadi Kumbi Municipal Council Ward number 1 degi 9 fawgi miyam Kumbi da hangliba relief camp gi IT base sing noinana Kumbi mikon chana akan bakhongjang jangsilagani haina social activist Daya Khangembamna phongdokre ngasi Kumbi kaithal da pangthokhiba wakat mifamda saruk yakhibe social activist Daya Khangembamna makha taradun haikibada Arambai Tengol gi Luchingba oiriba Korongwan Bakhumanda NIA na yamnaba ek mayam ama pansilaga fanana bahonariba ase yaba ngamloi Korongwan Bakhuman faba tarabadi ireicha ekhoisu fabiyo haina makhal makha kayagi akan bakhongjang jangsilagani haike Maduda saruk yakhibi Torbung GP gi Bangla maning lekai degi RK Naubi kaubi khongjang noi amana phongdokhibada Haukiba May ahumgi tang amada kuki singna khanghaudana maitai cha singda landarakpadagi Banglada leiba maitai sing thawai hingnanaba honarakpada Korongwan Bakhumana luchingduna Arambai Tengolna utuk watu paiduna ajoba thodang nauduna makhoibo thawai hingnanaba honarakibane Maram asina Korongwan Bakhumanda NIA na paliba ek adu khudakta handokpiyo natrabade relief camp da leiriba ITPS singna Soidana Siba Nabaki dana Khongjang Sing Jangsilakani haina phongdoragli Tasengki numitu da megi tang ahumgi numise Korongwan Bakhuman jilla amdraba akoi isa siramba yai haiba maramdi kaikino haiba matamda kukine moi khode tawrakba dhap ijanupa Korongwan bana chaitu putu paraga mana khoi ki thawai ji kanbirak tuna ngasi di kumbiri likem da leijare ba koi je Sengna haraga lan baw loidringai da Mifa mifun tauge haibajibu karamba ainu haiba lanji lo shanbiyo aduga moide panning be action panbiyo panning ba mongde phabiyo ba akoina ngasi asu wana lairiba sida moina ek pan pan NIA da Korongwan da phagani haiba mawong si karamba makhangi niyom no haibani da aduna Korongwan ba khuman phaba sungya yaroi magi mathakta NIA na bali be ek mayam khutak lokthok biyo masi akoi yaba gamjaroi karigumba ma bu ek phaba punba thoglaba relief camp da lairiba ima isa ichi na punamak Akoi punamak chibagi khongjangbo changchangani Aroibada moroiba pausing amu hana pijare Manipurda kuki aggression chatharapa hek haukibadagi Government of India ki administrative policy kupna yengsinduna laki haina Kokomi ki media coordinator na Lising amaga chamapan hungthungmathon mamangda Manipurda khundarambo oiramnabadi Manipurda lakuna khundaba yagani haina CM Birena haikre Laisram Kamal Babu Singh Lemakhong Army Headquarter dagi mangkhibaga mari lena MP Bimol apoitamna nungaitaba phongdoragli Security First ki operation da bomb yauna khujukulai sing phagat pangamkhre miyam dagi namduna sel khaibam noi ahum pare Khongampat water supply matam kaktana thingnana ba akoi pada level lekai marina khongjang silagani haikre
अमदी खुल ngakpasing faba yaroi eti gi luchingba korong ngam khuman fanana ba khonba thong sing yaba ngamnai haiduna wakat ni thong thongkhre ngasigi oinadi Mambi TV na sandok chaba Manipuri Prime Time News matang asida lushin jare mayam bo muka hana khurum jare